Bismillahirrahmanirrahim. Salasatu fununi ilmi balaghati, telok banyak-banyak fan ilmu balaghah. Itu ilmu balaghah ada 3 ma'ani bayan badi, dan ilmu ma'ani itu membahas tentang musnadun ilaihi musnadun, kemudian muta'alliqatul fi'li wa ma fi ma'nahu. Jadi membahas musnad ilaih, musnad, muta'alliqatul fi'li wa ma fi ma'nahu, isnad, qasar, faslun wa waslun, ijaz wa itnab wa musawah wa khuruj an muqtadad dhahir. Kemudian ilmu bayan itu nanti membahas tentang tasbih, majaz dan kinayah, sedangkan ilmu badi nanti akan membahas tentang keindahan, muhassinatun ma'nawiyah, muhassinatun lafdiyah. Jadi semua ilmu ma'ani 8, bayan 3 dan ilmu badi itu 2. Semuanya ada 13 komponen pembahasan. Pertama, ilmu ma'ani. Al-ilmu al-awwal, tining ilmu yang pertama, ilmu ma'ani, panika ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani yashtamilu ala 8 abwabin. Tining ilmu ma'ani panika mencakup panapa ilmu ma'ani atas 8 abwabin, atas beluk banyak-banyak bab. Yaitu ilmu ma'ani ada 8: musnadun ilaihi, musnad, isnad, muta'alliqatul fi'li wa ma fi ma'nahu, qasar, fasal, wasal, ijaz, itnab, musawah, khuruj an muqtadad dhahir. Apa ilmu ma'ani itu? Ilmu ma'ani, tining ilmu ma'ani, ta'rifuhu, yang akan dibahas adalah ta'rifuhu, abwabuhu, ta'rifnya, definisinya, abwabuhu, babnya. Ilmu ta'rifuhu, definisinya, ilmu ma'ani, tining ilmu ma'ani, huwa panika tining ilmu ma'ani, ilmun panika ilmu, yu'rafu syai'kauningi bihi kalaban ilmu, ahwalul lafdil arabi, panapa banyak-banyak kabadana lapat sepengsa Arab, allati sabiha kalaban allati, yutabiku sesuai panapa lafat muqtadal hali, dak muqtadal hal, situasi, kondisi. Wal lafdu, bantining lafad, hunaika adin tobbab, yashmalul mufradah, yashmalu panika mencakup panapa lafdu, al mufradah da kalimat, ail kalimata tekesi kalimat, wal murakkaba ban murakkab, ail jumlata tekesi jumlah. Jadi yang dimaksud lafad di sini adalah dalam definisi itu mencakup pada kalimat atau jumlah. Jadi keadaan-keadaan lafaz maksudnya keadaan-keadaan kalimat atau keadaan-keadaan jumlah. Wal muradu bi ahwalil lafdi, bantini saya maksud bi ahwalil lafdi kalaban banyak-banyak keadaan lafaz huna ikadin to ta'rif, ikadin tobbab pada amun panika seumum min antakuna dari kutubah depan apa ahwalil lafdi, ahwal mufradin panika banyak-banyak kabadana mufrad, kal musnadi akati musnad, akal musnadi ilaihi akati musnad ilaihi, wal musnadi ban musnad, wa muta'alliqatul fi'li ban banyak-banyak sehubungan dak fi'il, muta'alliqatul fi'li, wa ma fi ma'nahu, wa ma ban perang fi ma'nahu sa'idil maknana fi'il, min taqdimin nyatana dari maka ada, wa ta'khirin ban makabudi, wa ta'rifin ban ma'rifat, wa tangkirin ban manakira, wairi dalika ban laina ka'disa. Wa antakuna ban kutubah depan apa ya ahwalil lafdi itu ahwal murakkabin panika banyak-banyak kabadana murakkab atau jumlah, kal isnad diakati isnad, wal qasri ban qasar, wal fasli ban fasal, wal wasli ban wasal, wal ijazi wal itnabi wal musawah, wal khuruj
عن مقتضى الظاهر بل خرج عن مقتضى الظاهر. فهذه الأحوال أحوال في اصطلاح البلاغيين. فهذه الأحوال maka tining panika banyak-banyak keadaan, ahwalun panika banyak-banyak keadaan, fi istilahil balawiyin dalam istilah banyak-banyak ulama balaghah. Abwabuhu banyak-banyak bapa ilmu ma'ani. Wa yanhasirul kalamu ban teringkas al kalamu panapa kalam ala hadal ilmi atas panika ilmu fi samaniyati abwabin dalam belu banyak-banyak bab. Wa hiya bantining ya samaniyati abwab musnadun ilaihi musnad isnad muta'alliqatul fi'li wa ma fi ma'nahu qasar fasal wasal ijasinat musawa khuruj an muqtadad dhahir. Al-mulahadatul muhimmah, catatan penting, wa lamban oning sampian anna likulli jumlatin ruknaini, anna dak saungkuna likulli jumlatin paneka ikan di saben jumlah rukna ini panapa dua rukun musnadan nyata musnad wa musnad ilaihi ban musnad ilaihi. Wa amman nisbatu ban ana pontining hubungan allati bainahuma yang antara kaduana musnad wa musnadan ilaihi fatud'a maka paneka nyamain panapa nisbah isnad dan da isnad. Wa ma zada 'ala al-musnad wal musnad ilaihi, wa ma bantining perang zada sa tambah panapa ma 'ala al-musnad di atas musnad wal musnad ilaihi ban musnad ilaihi min maf'ulin dari maf'ul wa halin ban hal wa tamyizin ban tamyiz wa nahwiha ban saupamana ya maf'ul wa halin ila akhirih. Fahuwa qaidun zaidun, fahuwa maka tining ya ma qaidun zaidun panika qaid zaidun saya tambah ala dalika atas kadisa musnad wa musnad ilaih, illa ala dalika atas kadisa musnad wa musnad ilaih atau isnad itu, illa silatal mausul angin silana isim mausul wal mudaf ilaihi ban mudaf ilaih. Al-babul awwalu tining bab pertama fil musnadi ilaihi panika dalam musnad ilaih. Yang akan dibahas adalah ta'rifuhu, definisinya musnad ilaih, mawadi'uhu banyak-banyak posisinya musnad ilaih, awaluhu banyak-banyak kabadana musnad ilaih. Ta'rifuhu definisinya musnad ilaih, al-musnadu ilaihi tining musnad ilaih, huwa panika tining musnad ilaih, al-mahkumu alaihi panika mahkum alaih yang diponis, atau al-mahkumu hukumin alaihi atas al. Nahu contoh Muhammadun Rasulullah tining Muhammad Rasulullah panika utusan Allah. Jadi Muhammad ini diberi sifat Rasulullah, diponis sifat Rasulullah, sedangkan Rasulullahnya ini adalah musnad nanti. Mawadi'uhu banyak-banyak kabadana musnad ilaih, banyak-banyak apa posisinya musnad ilaih. Mawadi'ul musnad ilaih tining banyak-banyak posisinya musnad ilaih. Arba'atu mawadi paneka empat banyak-banyak posisi atau kenengan. Pertama fa'il. Kalau sudah menjadi fa'il maka dipastikan bahwa itu musnad ilaih. Fa'il itu lil fi'li tam kan di fi'il saya sampurna au syibi atau senyeropanin fi'il tam. Kaqaulina kati tebuna kaula satajaja Muhammadun datang pasera Muhammad al-alimu sya'alim abuhu pasera bapaan Muhammad. Jadi Muhammadun dan abuhu statusnya adalah musnad ilaih. Muhammad diponis ja'ah, sedangkan abuhu bapaknya diponis al-alim. Naibul fa'il, yang kedua naibul fa'il, kaqouli ta'ala katibuna Allah ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa, ban ciptaaki al insanu pasira manusia dha'ifa halis lemah. Kemudian al-mubtada'ul ladzi lahu khabar, mubtada' alladzi lahu sepanekaikan di alladzi khabarun tining khabar. Kaqouli ta'ala katibuna Allah ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahrin, tining lailatul qadar khairun panika lebih bagus min alfi syahrin dari 1000 bulan.
Al-lafdul ladhi yang keempat iaitu al-lafdul ladhi asluhu mubtada'un. Al-lafdu lafad al-ladhi asluhu setining asal al-ladhi mubtada'un paneka mubtada, iaitu lafad yang asalnya mubtada. Wa huwa bantining ya al-lafdul ladhi asluhu mubtada fi arba'ati mawadi paneka dalam 4 banyak-banyak kenangan. Pertama, ismu kana wa akhwatiha, isim kana wa akhwatiha dan banyak-banyak kelompok ni ya kana. Kaqouli ta'ala, kata Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahida, kana bada an-nasu pasera manusia ummatan wahida panika umat sesetong. Kemudian ismu inna wa akhwatiha, isim inna wa akhwatiha dan banyak-banyak kelompok inna. Kaqaulina ketika bun kaula sataja inna zaidan alimun, sangkuna pasal zaid alimun panika se alim. Yang ketiga, maf'ulun awwalun lidonna wa akhwatiha, maf'ul se pertama lidonna kandi donna wa akhwatiha dan banyak-banyak kelompok donna. Kaqaulina akatibuna kaula sataja donan tu nyangka pasal kaula zaid dan da zaid ko iman da se mancing. Maf'ulun sanin, maf'ul se nomor 2 li aro ikan di aro wa akhwatiha dan banyak-banyak kelompok aro. Kaqauli ta'ala, katibun Allah Ta'ala, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kadzalika akatika disa yurihimullah memperlihatkan himda mereka Allahu pasera Allah a'malahum da banyak-banyak kelakon mereka hasaratin da banyak-banyak penyesalan alaihim atas mereka. Jadi a'malahum itu sebagai maf'ul yang kedua dari aro. Ahwaluhu banyak-banyak kabadana musnad ilaih. Wa ahwalul musnad ilaih bantini banyak-banyak kabadana musnad ilaih. Al-masyhuri saya kenal hiya panikatining ya ahwalul musnad ilaih. Pertama, zikrun, yaitu zikrul musnad ilaih, menyebutkan musnad ilaih, hadful musnad ilaih, tangkirul musnad ilaih, ta'riful musnad ilaih, menyebutkan musnad ilaih, hadful musnad ilaih, membuang musnad ilaih, tangkirul musnad ilaih, menakirahkan musnad ilaih, ta'riful musnad ilaih, memakrifatkan musnad ilaih dengan cara domir, berbentuk domir, berbentuk alami, berbentuk al, dibarengi al, kemudian berbentuk isim isyarah, berbentuk isim mausul, kemudian berbentuk idhofah. Yang kelima, taqdimul musnad ilaih, mengedepankan musnad ilaih. Yang keenam, takhirul musnad ilaih, mengakhirkan musnad ilaih. Al-mulahadhatul muhimmah, catatan penting. Walam benoninga sampian anna li jami'il ahwal sangkuna panika ikan di sakapina banyak-banyak kabadaan al-madhkurati saya sebut auradun mukhtalifatun. Anna li jami'il ahwalil madhkurati auradan mukhtalifatan. Aghradan mukhtalifatan fil kalami wa sayati bahsuha tafsilan insyaallah taala. Walam banoning sampian anna li jami'il ahwali saungkuna paneka andi sakapina banyak-banyak kabadaan al-madhkur saya sebut aghradan mukhtalifatan, panapa banyak-banyak tujuan mukhtalifatan saya berbeda fil kalami dalam kalam. Wasayati ban bekal tekka basuha panapa pembahasanna ya aghradan mukhtalifah tafsilan hal tafsil insyaallah lamun kasokan Allah pasal Allah taala wa ubantini Allah alama atas perang yasa usai kasokan pasal Allah qadirun panika se. Selanjutnya ahwalul musnadi ilaihi, banyak-banyak kabadana musnad ilaih. Pertama, zikrul musnad ilaih, menyebutkan musnad ilaih. Wa min ahwalihi ban panika setengah dari banyak-banyak kabadana musnad ilaih az-zikru tining menyebutkan. Walahu ban panika ika andi
walahu aghradun kathiratun, walahu ban paneka ikan dizikru aghradun tining banyak-banyak tujuan, kathiratun sebanyak, minha paneka setengah dari aghrad. Pertama, al aslu asal, memang pada asalnya harus disebutkan, memang pada aslinya harus disebutkan. Jadi al aslu itu berfaedah asal atau memang aslinya. Wala muqtada lil hati, bantada panapa tuntutan lil hati da membuang. Fa'idha hudifa dhahabal makna, fa'idha hudifa maka nalekana ibuang panapa musnad ilaih, dhahabal makna maka rusak atau hilang al makna panapa makna maksud. Kedua, ziyadatut takriri wal idahi, menambah menetapkan, wal idah dan memperjelas. Kaqaulihi ta'ala, ketika bunyi Allah Ta'ala, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika tining mereka, ala hudan paneka berada atas hidayah, min rabbihim dari pangeran ulaik, wa ulaika bantining mereka, hum paneka tining ulaik, al muflihuna paneka se beruntung kape. Takarrarul musnadu ilaihi, fakurriral musnadu ilaihi, fakurrira maka diulang-ulang al musnadu ilaihi panapa musnad ilaih, qasdan hal asatnya atau bermaksud, ila takriri da makna menetapkan, wal idah ben memperjelas, bidzikrihi kalaban nyebut musnad ilaih. Yang ketiga yaitu bastul kalami, memperpanjang kalam. Kaqaulihi ta'ala, ketika bunyi Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya. Wa ma bantining panapa perang tilka paneka kadisah biyaminika nang tangan kanan sambian, nang tangan kanan sambian, ya Musa, hi Musa. Qala atabu pasera Musa, hiya tining ya ma, asaya paneka tongkat kaula. Wa kana minal mumkini al-ijabatu anis su'ali fil ayati bi kalimati asaya. Wa kana ban bada minal mumkini paneka setengah dari perkara semungkin. Al-ijabatu panapa ditanggapi atau dijawab, anis su'ali dari pertanyaan, fil ayati dalam ayat bi kalimati asaya kalaban kalimat asaya. Lakin tetapi nadzukira disebut al musnadu ilaihi panapa musnad ilaih, libastil kalami wa italatihi, untuk memperpanjang kalam, wa italatihi tekis memperpanjang kalam, taladzudan karena merasa nyaman, merasa enak, bimunajati rabbihi kalaban amunajat rabbihi dak pangirana Musa. Keempat, at-tashwiku ilal musamma, at-tashwik merindukan, ilal musamma dak senyamain atau dak sebut. Kaqaulina ketika buna kaula sataja, Muhammadun tining Muhammad, nabiyuna paneka nabin kaula sataja, wa Muhammadun ban tining Muhammad syafi'una paneka senolongin kaula sataja.
Al-mulahadatul muhimmah, catatan penting, wa lam ban oning sampian annahu da saung kuna kalakuan idza lam tujad fil kalam min alaikana ta'temu fil kalami dalam kalam qarinatun panapa tanda tadullu saya menunjukkan panapa qarina ala jawazil hadfi atas olehna membuang, fala budda maka diharuskan minadzikri dari menyebutkan musnad ilaih jarian karena mengikuti alal asli atas asal, atas hukum asal. Wala yuhdhafu banta oleh buang al musnadu ilaihi pada pemusnad ilaih malam takun selama tak bed atau selaki tak bed lahu paneka ikan di musnad ilaih qarinatun panapatan tadullu sya'atotu panapa qarinah alal hadfi atas membuang. Selanjutnya hadful musnadi ilaihi, membuang musnad ilaih, wa min ahwalihi ban paneka setengah dari banyak-banyak kabadana musnad ilaih al-hadfu tining membuang, walahu ban paneka kan dihadfu agradun tining banyak-banyak tujuan minha paneka setengah dari agrad. Pertama al-ihtiraz anil absi. Al-ihtiraz yaitu menghindar anil absi dari sia-sia, bitarki dzikri ma la darurata li dzikrihi, bitarki dzikri ma kalaban meninggalkan pereng la darurata saya ada panapa kepentingan atau keperluan li dzikrihi ikan di nyebut yamma kajawabil istifham akati ajawab pertanyaan. Kaqaulihi ta'ala, ketubun Allah Ta'ala, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, wa ma bantining panapa pereng adraka panika ngaunengaki panapa makah dek sampian ma tining panapa pereng hiya panika hawiyah. Hawiyah ayat-ayat yang sebelumnya itu hawiyah. Narun hamiyah panika apoi sesangat panas. Apa hawiyah itu? Langsung dijawab dengan musnad saja tanpa menyebutkan musnad ilaih. Ai hiya narun hamiyah. Ini hiyahnya dibuang musnad ilaihnya. Ai hiya tining hawiyah narun hamiyah panika neraka sangat panas. Wa marji'ud dhamir bantini marji'ud dhamir hawiyatun panika hawiyah. Jadi marji'ud dhamir daripada hiya itu tadi adalah hawiyah. Apa hawiyah itu? Wahiyah bantining hawiyah darokatun panika tingkatan min darokatin nar, dari banyak-banyak tingkatan neraka. Yang kedua yaitu doikul kalami an itolatil kalami imma li tawajju'in wa imma li khawfi fawati fursatin. Yang kedua doikul makami yaitu sempeta keberadaan atau terbatasnya kesempatan an itolatil kalami dari memperpanjang kalam. Imma li tawajju'in ada kalanya karena sakit, au li khawfi fawati fursatin atau ada wa imma ban ada kalanya li khawfi fawati fursatin karena kobeter pada kesempatan. Artinya karena dibuangnya musnad ilaih itu karena khawatir kesempatan itu akan hilang atau habis, hilangnya kesempatan. Kaqauli syair min bahril khafif, akati tabuna syair min bahril khafif, dari bahar khafif. Qala li kaifa anta qultu alilun saharun daimun wa huznun tawilun. Qala atabu pasira orang li dak kaula kaifa anta panika akati panapa anta tining sambian. Kultu atabu pasira kaula alilun panika sakit, saharun daimun saharun tangih atau tidak bisa tidur, daimun
se langkeng atau se abid. Wa huznun tawilun ban sosa atau galau, tawilun se berkepanjangan. Tawilun se berkepanjangan atau selancang. Maka di sini fahudifal musnadu ilaihi, maka buang al musnadu ilaihi pada apa musnad ilaih litawajju'in karena rasa sakit. Fi qawlihi dalam tabuna syair alilun lapan alilun ay ana alilun ay ana tining kaulah alilun panika sakit. Wa saharun daimun ay hali saharun daimun wa huznun tawilun ay hali tegese tining keberadaan kaulah saharun daimun panika tidak bisa tidur, daimun se lama atau cukup lama, seselanjang pada wa huznun tawilun ban sosa se berkepanjangan. Wa qawli kabana katita bun anta harikun kebakaran. Ai hadza harikun tegese hadza tining paneka harikun paneka kebakaran. Fahudifal musnadu ilaihi, maka buang al musnadu ilaihi pada musnad ilaihi khaufi fawati fursatin karena khawatir habisnya atau hilangnya kesempatan. Yang ketiga al ilmu, karena kenapa dibuang, karena diketahui. Kaqaulihi ta'ala, kita tahu Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadati panika sing oning dak se ghaib wasyahadati ban se tampak. Aillahu tekesetining Allah. Selanjutnya at-tahkiru menghina. Kaqaulika ketika bun sampian ja'ah datang turidu angar paki sampian pulanan dak pulan al-masyhura saya kenal bisa riki kalaban pencuri. Yang kelima ikhfaul amri merahasiakan perkara atau sesuatu an ghairil mukhatab dari selaina mukhatab lawan bicara minal hadirin dari banyak-banyak orang yang hadir. Kaqaulika ketika buna anta ja'a lafaz ja'a turidu angar paki sambian mengharapkan pasera sambian zaidan da zaid liman arafahu liman arafahu ma'akah liman dak ka orang liman ikan di orang pada arafa saya ngauningin pasera yaman hu dak ka zaidan ma'aka serta nasambian. Al-mulahadatul muhimmah, catatan penting. Walam benoning sampian anal hatfa dak saungkuna panapa membuang al-maksud maksud huna ika din tobbab isqatu musnadin ilai paneka membuang atau menggugurkan musnad ilai liwujudil qarinati karena berana tanda. Wala yujuzu bantaun la hatful musnad ilaihi panapa muang musnad ilai illa angin idza dallat nalaikana atatu alaihi atas ya hathul musnad ilai qarinatun panapa tanda minal lafdi dari lafad awil hali atau keadaan. Jadi yang kelima itu adalah faidahnya merahasiakan sesuatu dari selain lawan bicara dari orang-orang yang hadir. Contohnya mengatakan ja'a sudah datang, dikatakan pada orang turidu zaidan liman arafahu, maka dikatakan pada seorang yang orang itu mengetahui bahwa yang dimaksud oleh pembicara itu adalah Zaid. Dia mengetahui dengan mutakallim dan mukhatabnya sama-sama mengetahui. Selanjutnya yaitu tangkirul musnadi ilaihi, menakirakan musnad ilaih. Yu'ta didatangkan bil musnad ilaihi kalaban musnad ilaih munakkaron hala saya panakira li tahqiqi agradin balaghiyatin karena anyataaki banyak-banyak tujuan balaghiyah sepengsa balaghah. Jadi dinakirahkan musnad ilaih itu dinakirahkan untuk menunjukkan tujuan-tujuan dinakirahkannya musnad ilaih. Minha paneka setengah dari
Aghradin balaghiyah. Pertama al-ifrad, untuk menunjukkan makna satu. Kaqaulihi ta'ala, ketibun Allah ta'ala, wa ja'a rajulun, ban dateng rajulun pasera setong reng laki min aqsal madinati, dari ujung Madinah, yas'a bersegera pasera rajul, ay rajulun wahid, tekese rajulun reng laki wahidun sesetong. Jadi rajul itu dinakirahkan sebagai musnad ilaih untuk tujuan berfaedah memang satu orang, dan juga dinakirahkan berfaedah taksir, bermakna banyak. Kaqauli ta'ala, ketibun Allah ta'ala, wajah as-saharatu, bandateng as-saharatu pasera banyak-banyak tukang seher. Wajah as-saharatu fir'aunah, bandateng pasera banyak-banyak tukang seher Fir'aun. Qalu, mengatakan pasera mereka, inna lana la ajron, inna saungkunah lana paneka ikan di kaula sateja, la ajron yakte panapa upah. Ajron ini maksudnya mereka meminta upah yang banyak. Ingkunna lamun beda pasera kaula sateja, nah no kaula sateja al-ghalibina paneka semenang kapi. Faqad nakaro, maka ongko-ongku menakirahkan pasera manakiro pasera Allah ajron ka lafad ajron litaksiri, karena makna banyak, atau litaksiri ikan di makna banyak, ikan di bermakna banyak. Li'annahum, karena saungkuna mereka, yatlubuna paneka nuntut pasera mereka, ala mukafaatin, atas penghargaan, ala amalin dohmin, atas pekerjaan sedahsat, yakumu nasi melaksanakan pasera mereka, bihi kalaban ya amalin dohmin. Wahuwa bantining ya amalin dohmin, ibtalu dakwati Musa, paneka membatalkan dakwah Nabi Musa, wal ibqa'u ala dini Fir'aun, ban menetapkan atau anetapaki ala dini Fir'aun, atas keyakinan atau agama Fir'aun. Nomor 4 at-taklil, untuk bermakna menyedikitkan, masa kone. Kaqaulihi ta'ala, ketubun Allah ta'ala, waridwanun minallahi akbar, waridwanun ban keridoan yang sedikit, minallahi dari Allah, bantining keridoan sedikit, minallahi dari Allah, akbar paneka lebih raja. Ay ridwanun qalit, tekesa keridoan saya sakone. Yang keempat tahkiru at-tahkir, menghina. Kaqaulika, ketubun sampean, inda mulaqati sarikin, nalekana bertemu pencuri, lakiani rajul, lakiani atamuh ni dak kaul rajulun pasera reng laki. Yang kelima al-jahlu, untuk bermakna karena kenapa dinakirahkan, karena tidak tahu. Kaqauli ka akatitebun sambian, ja'ani rajul, dateng ni dak kaul rajulun pasera reng laki. Idza kuntan lakana bada pasera anta la ta'rifu, paneka tak mengetahui pasera anta hu dak kaya rajul. Selanjutnya ta'riful musnad ilaih, memakrifahkan musnad ilaih, wa ta'riful musnad ilaih imma bid domiri, ada kalanya dengan domir, atau bil alam, atau bil isyarah, atau bil mausul, atau bil al, atau bil idofah, atau kalaban idofah. Wali kullin, ban paneka akan di sapan-sapan situng al-madkur saya ada domir, alam, isyarah ila akhirih, aghradun tining banyak-banyak tujuan, mukhtalifatun saya berbeda-beda, kama kati perang yali sepekal tekapan apa ya ma, atau sebagai berikut.